Khubor Meghalaya kadang beteng ban penpau ya kenam bat kesap ruai jongka ha kerinsan beper ha keperthai hadin ba Samla kit kupar nongsi jongka donbosco media network ulakur lightly kitak maksiar artli kitak marnong bat ke scholarship na ke world championship of performing arts arhajar arpunriu ha Las Vegas minta ke KC lights ke kenhon ruai jongki kena na kiddies corner school Shillong Kalami khmat ya Khubor bat ke India ha ke third Thailand International Choral Festival Thai ICF Arjar Arpunriu kabela long nadu kalai tarik hadu nyau tarik unailar Arjar Arpunriu ha Thailand Cultural Center Bangkok Thailand Hapo ke Jingialam bat ke Jingikai betebit bat basyempang jong Sir Brian Walang ke KC Lights kani shimentalang bat ikenhon wai betebit tam na keleng ke perthai Ya kini ketamasa Lapalang dekat Thailand Choral Association ringkat bat ke Bandung Choral Society kabawan raklang ya artway teli kiken hunhuai ke shimenta hagate kerensan Yakob. Kini ketamasa ke bene sansngi ke kentup ya ke Jingiakob ruai habon benta ki master classes ki workshop Jingrwai Jingiakob ke parade of delegates bat ke Jingialang bekerpang ke beletip kum ke choir in the park kabalong halom hini park jong kanong ba Bangkok. Jingiakob kinlong haga Thailand Cultural Center kabade kaway ni Kijaka penlong Jingialang bat Jingiakob ruai ba paunam tam ha Southeast Asia. Kum kanong mi khamat jong Khubor Meghalaya bat kari India ka KC Lights kanya kun bat kikenhon ruai ba donam na keleng ka perthai ibakan thup ya ka Dome Friends Choral Singers KN Choir Sarasas Ektra Chorus, Nusantara Voices, One Voice Teen Choir, bat shipun kiway pat kikenhun ruai bepaunam na Asia. Kajing syakjit jong KC Lights kalong kajing sarong entangi ke Kiddies Corner School, Henry Ru ya Khubor Meghalaya berok kaway. Kabala slembha ban sya ithu kum Khubor kabarius pa ah kajing ruai choir. Khubor kadang yai beteng banyo ikajing ithu na keperthai na markasap bakajing tebet jeng pinong ruai Samla ki barak syakmat ya ka kolshor jong kebri umur trek Khubor penyat jong ke skul kilapen pau bakani ketamasa kalong ke kabu kabu kordor tam ban kintiu ya ka jeng ya keliang kolshor bat banyo jing hikai ni ki conductor bat kinong hikai ruai ki bapau nama keperthai bat ru ban pen i ka jingril spa jong ke jingrwai choir jong ke India hakmat keperthai Ke Thailand International Choral Festival kala long minta ke way ni kita masa ruai bepau nam tam ha Asia ke baai kabu ki kenhun ruai banya kun aga kerdan jong ke perthai banya shimenta ki jingikai bekerpang bantai jingade parlok ha pedeng kiri beper bat banya le na kebenta ka nam Grand Prize Champion of Thai ICF Arjar Arpunri kat ba ka KC Lights kadang ra ikalama lairong jong ke India ha Bangkok Khubor Meghalaya kadang penchisha basashi bakade ka way ni Khubor baklantam ha India ha ka kamrawa kajing shimenta jogani ka kinhon ka longru kajing yai ai man siemi ki khna bat ki Samla jong ka than chatai lamingi banang tre shitam bat pan poi shi ki kerdan bakham shalor ha ka rinsan jingile kai bat ka Jingiakob ruai jong ka perthai harmony Land, language, lineage, our legacy. In them, our land shall ever be. One time, Emmanuel Martin Arbanian. Second, UCM Lapalang, Emmanuel Martin Marbani.
Please welcome KC Lights with the conductor, Brian and Walla.